Hí nach bhfuil? Yeah. Oh, tá tú go hálainn nach bhfuil. Tá tú. Mu ag ggheart amach chuig daintí nóise. Auntie. Ja, wel, níl sam cean ghuiil tám seach. Ní dreathir a chuma be. Well, Sam. It's nog al carnis moon on the roher, really. The roher sa carter. You know, ahead. It's roher mom. Wel, is cuma cean ghuiil tám leis. Tá sé go hálainn nach bhfuil. Dad bocht. Huh? Dad? I mean, mar all is aine can gwyl tan leis nes gan ar intuition. Ni gwyl fullag a light ag leis. Cech o déile leis? Níl sam. Hol war tú cant leis fwy? No, tá sé busy náinte se. Gus ra sé mór an? O rúg go mhana? Oscar, Fianna. Oscar táis. Níl sam. Tá go leir tána sam fi láid. Ja, wel tas an nog om eens géint te vuur an leintí seach. Take a gewoon count on fair. Hi. Hi, cechar at shower. Jazz. Aga mani díra sér maidin. Ó, hirna. Nach ífin a bheith beo, lách a hána leis láine. Tífin. Mó tífin. Ó, hirna. Ní intas a bheith reic a bheith tédan agus chamusánach agus tá dúir maidin. Reic a mhún. Mar tú tá chalig noch. Si a bhá réiteach mar sin an deach go tá éitsa ar is síl. Lách a hána leis láine. Bogad a chróm. Sa rábú tí tá gimach a caiiciig. Agus sinna tá dína scimegaid. Well, sinach I mai rodéis taní chelat, nó ná tainich, agus a réan ús ní bhain an chelat. Ó, ní bháinna trena mu be. Mála mar sú go méidir go máinam, chuimar choirín bhaach, gur lumsum fra gin teach seo. Agus is lumsa freisin a bechas head. Bechas head sa go lumsa lean tí seo. Agus má háirtíon lumsa banna hórtaisteach an teagas í fósa, níos túis gan á cadhí má chuir híb bhór a bheanhacht, tá ceart am chuil agus é sin na gil. Ina sé seo gom. Cef go tu a chasgóil sí fósa? Tá sí begach má tá héin, ban is sí pí amach. Mas tú is a choirín. Amach a sig mansin. Go le teán trúí tá tú a pósa, cech I dóciú. Dá ná fastúlí bhla sé. Sa na chuoine mar sin is chora be. A bit fetí náirí go brá. Beidir goil ceart a dyn is chora ire. Níl sam. Gyda túr a bwyd I cartam, a bydd y cartag sé os y gwni. Ni henw te le. Wys tachol y hortwn ni'n sŵs gyddi isio. Ta sa car. Hortw jabie. Ta pau I ike. O, beth I cart. No, níl sam a heimys. Chysot ni'r sam. Ach tá'n ceart a dyr felach, mar is eistech rwyd e'n ffostwlacht. Agus beidir y wylis het. Gwyl si rof rod wylis anias bloch. Be brynt hedd? Wylis ag yma agus beidir yn mac díl stein ach mae her am celwr ffos y bychwyd o'r. Eis, ta tú caintioch lygyn. Hanna. O bo. O. Níl sam a heimys ach ma chalin sín jab mar sy'n hen I dílwch I. Ní fe'n raw am ach I ffosa. Hey, John Joe! Daniel, gyd yw'n teithio? Tá me go bra. Tú hain. Arw, stracw lomr ysgriach. Teis go teimlo doi. Cara tú teach yn siacatcha. Gyda? O fi Frankie Dwyer ar y fôn, fi 5 ble cian gan y salata ha. Reit, cwrdd mae sgartir yn yswad. Tá tú cart go leor hocra me héna. Sa cara tú? Fi mae chyn. Chin. Ai. Sgad fi ort. Flu. Sgad fan ar le tú. Fi mae chyn for frig sake. Gyda siol eisiau tor degree. Fi mae chyn. Lac mae copl o le sir la ffal herish. Ni dil môr y ton. John Joe, mae am siamach gwyl tú chalo rish. God ag y G. Tas ag gyma, gydje. Willis. Ni fe ein dar y sians on about the show, John Joe.
Jing go tam rá, leat héna vestú. Thes a gom na búbúarú bíart. Wel, tys ydy'r i'r janw, gyda hans y si sy'n balas yn yr eist. Ma dy wa, Bernie, ti'n fwy tefyn? Hi, Jack. Cychwyl. Bernie, ta mae cynnal yn iso'n tran o'na, wyl ein sy'n sy'n gymach dwi'n dilyn y ffocws oes yn sgol? Na, fi mach yn ceisio chwr o war i garod, ach, ni'n garod y syrn ia, sa. Jack, ta bron ar mach niet ma. Can doch ar. Moim go donna finish ach. It's all right, Bernie, come on. So cyd e'n sto? Oh, well, just by our man cynnig chwr i cael gyda iawn, mae cyn tele. A ni etwys ni yna. Diet yn gynti, bys y tal. Cyd fi rori? No. A mi ysbrala stille, tra eintach le gasir. Ta mae gynt na'r fystillis ma ta sé sir. No. Cyd fo? Cyd me gr hain y sialad? Yeah, hen. So cyd fel gwyn tu cester mar sin? Gach cester chwyr. Mwr tan anna un, ta mae gynt gynnera. Bernie. Ni has ti mwyn gymach sy'n crwch a hart ar na gasir nis mo, okay? Tege. Cyd o horla? Ni anna siarad gynt sart? No. Bernie, just fog le the hell. Tu all right in sin hemish? Ha? O, Tom scartir up. Rudy, yw'n pyntel o'ma da. Well, ni féidir am sé sin éana bach be Angela hís a gan cúpla nómad. Ah, right. Good. Rudy, mar a chwld y chlwys, Cymru tri hen i teid o chwb sy'n. Just fwy told sy'n mod ero. Grymil mag a hemish, ni ar o sac. O, chach o dŵr. Was she hen hart? John Joe? Could you have a sogad? Arw, na lys mi dwi yma. Wel, mae drash na y teis agad. Na habl yn gwltyn meddylwm. Tarod net yn sio fi mae geri hwrdyd. Silim go me wad nis mona sin le genw agad. Wel. A sé hart fwy geide. Geird. Na'r chwlt wy'r radio, Oh, Fisser Khan. Yeah. Buchs mór le dia. Be mae caint lef. Right. Hi, Rosa. Hi. Come dúra tris cíiste á gáilistí. Oh, go ahead. Rotas a siopadorach. Yeah, vi just did a couple of my gosker. Tá sé techt amháil amárach. Ó, nach má sin. Yeah, fá go vexú cé a forma. Look, tá sé dótí nach bhfuil. Agus forma baby wipes, agus bibs. Deirta nach féidir nó an bibs a bhead riamh. Tá tú bhána á, Rosa. Ach tá cin sin nach bhfuil sinnéad a súlgam ag tá sa ceannach an irid sin rudí. Yeah, tá sam achan. Ach, tá sé cute nach bhfuil. So, a wachta niufa? No, ní acha. Oh, well, barcha mé mocht. Tá mid geir seo a rapá. Okay, slán. Slán, Rosa. Hi, seo Clarissa Stangan Drinks. Bain seach at the sin hugah ar nína ar dhéanaí. Tá brón ar an faoin mail, slán. Angel arún, feachas an dún, agus siúlam fríd chana han sléve. Agus galam a stór go méumad sa glár, fei seall mar agus é. Ein teachtarach di? Níl. Tan tipyn i chael y wasta sa fy sin sin. Tá go mai o gan i mi sin sin ac a ma. Agus cola answer yng Nghael Cybi. Tá só mé ar an lónig geann cúpla nóméid.
Cá mé ahrúas na brístí seo tá sí troch jawn. Hey, na hafel an gútú cruús meachchan. Tásúla gom nach ghfuil. Agus samsa. Be me leit jawn second. Gun me sís kittel. Bossy? De kindje. Kindje dan mij, kindje. Ik get je dat shit. Of woon waar je goed? Neer kjant die om mij. Je kjant die boek aan je ruggen. Daniel, wil ik allemaal geheidien er nog? Sja, kindje. Nu moet wel faun art is fedel om sro degen nie aan van sja. Is kom wel Daniel. Gert. Waar laat van het te stee? Doet me graag maken, right? Kom iemand. En maar je bal. Daniel. Right, sin. Feice mé mar acu? Sléine Bridget, á mór. Gur mágad. Ní le chaile rá. Cadé? Í héad is an bháma. Níl scum freisin inis. Tá sé ionta fadla.
hanú tu sé le leachta. Do bhar. Ó tu sé. Nach bheice tú an anú an teiste is fuidir faoin daún. Nach de sin se le chuis méid bheh vídeoch. Well, Jimmy Johnson tape mar a Harlinge. Well, hallelujah! Skaffi mo chwrin se ceanna lein. Ní fá ben ach gyrach. Og boga Daniel. Tan fistrach an hartan is nar chótwin a radio. Ní fada elig mein fistrach an hart ma chwrin sclíteach an tapes na gardaí. A go bail a tair. O, tu cínte go sinna bhfuil. Ma chwrin se tapig na gardaí, cílinn te sin gur se héanam. Agus be ceist ní le freagar te nach nai? Agus céird faoi ma chwrin se go gonaine me. Oh, Sherlock Holmes at East? Cáid é íc. What's the value bhfuil? Íceach do bháint na méid. Le a bhela amach. Nu cheart gomach se roiachar bread. All right, Martin. So, cháil is einnig scha chafe. Se gur mí mad. Sponsor. Hi, Bernie. Venting anrun leg is BLT all much to have. Agus coffee fresh. Ní gan anra. Cínte. Vernie vitten focal vemlet. Well, mar a hálan se me cilín grathach. Vernie ní hoog se second. Bhí me cumne go bucan nevin so an grosin jo, má tre sin cecha letse. Níl. Hä? Níl sé ceach lorla. Ceim fá? Is mission taintin a bheits a bailú Evan wa seamach. Agus me hééis sin rála pí a go greis chamá. Ceim fá Vernie ní hiice me sin? Ja, bhfuil glór rudí nach digim se ach neirt. Baint salt as our woolad rafarge. Get you le dinner nacht. Níl san. Kef we beter takeaway Chinese? Yeah. Oh, yes! Tuck Rhea. You know takeaway Chinese. Yeah, was sin gáin ar fád chat sinna. You sound food skyty vec. Ó, tam se tá. Must be dear to have rag as your fad. Bach you tung raw? Ní bhacha sad chat sinna. Ní bhacha sad. Tá sé chos suifnach. Tá. Ca gin ar mé rud agin ceart. Ah, Sinead. So, cad an scéal ar inas? Fé mo ghine, Jerry? Oh, Jack, cur míle mágad. A socht é a lua. Is tú an chéad in a leirlam faoi. Bín cula gan eile síon sin gan tadal ará acu géirí an ábhar a hachant. Well, glad to be of service. No, in ar tá sé úfásach. Tá agam gula sé cula gine, agus tá acu sinach. Ó, níle sam. So, cad an scéal ar inas? Tá sé bard ón geantar go dtí an cáscuirte, buchas le dia. Come on. So cé nuair a bheits an cásan? Tús na mí sa seagan, cean caici se. Oh. Well, measta mé túna. So líaran tú ein rud eile, Jack, ba mé ann. Sin bombar agus dearra leis. Right. An luia agus is féidir am an rutseach ar taobh hírim sé fearre. Cear clúr. So ce chuil Vince dáile leis? Tá sé Jack ar... Cá nach chuil sé éiscéir? No. Go háirzú tá is a chulaganna ce leis. Tuigh tú céir a gceistam? Yeah, gur le ag nó ré melanah. Well, ní leis sé. Tá níos mó i gceis le bheith dahar ná sperm a dhéonna, Jack. Ba cear go dtá sin níos ar na duine be heile. Tá sam sin. Tá sagam sin. É? Tá brúnar. Tá sé ceart go leor. Sa ní bheith se le ceartana tá an íbeh. Jerry? Se. No way! Hanní éitoch sé. A bhéitoch. Níl is amhéinas. Well, níl bailach ar bé. No! Well, just bíar de airí, yeah? A raglan a hagla.
go háid lena le héad siúd. Ní bhéh seans aige. Well, tásúlan go le ceart ach. A céirt? Well, just ní minic a dúiltaid ar cad go haise cins go leis. Well, fiú más éag nóir é. Líra sama hinad, líra sam. Ní bhaid cearta ar bith ag an meastar sin na limhachta. Tá mai céinte go an ceartad. Seaan gaí láidir táidir tú hain agus fins ar éachchas sam. Ní an tá chéanana le chalagan éana. Ceachir se an, sin an bhd nach bigim se. Níl sam. Well, arg sí leis geile begat. Níor thug. A dtíar túra? Ce fá? Bhí an ina céine ar i héin sa bhí ormsa. Ra? Yeah, bhí. Ceachí nach meachsa go seán ar échaí. Bhí si unconscious ríad an rudar fad. Ó, níl sam. Tá sé fád cinál eisteach. Ceachí ras ag sin go bé a head a bháiste ar échaí. Bhfuil if thuúm? An íanaan sé cíal. Tá rud cins bhí scéal hinnéad. Agus Oscar. Tá híre vins. Gus rud enam é sin go gasúr. Well, is cos go rudí soccer is ar tag se? Tá ophuichas le dia. Scar mai mar ceapan. Is car intach mai. So ce hála idir ar tag nos? Nice come. Gháin Nancy, is soma. No. Fine bí mar sin. Rihanna, ceist go mart. Mas tú an bhfuil Róise beagáín rothóga Oscar? No, sure. Hanna gaiú le Róise riamh. Seans bhfuil an carta gat. Dú me ddíar go smuoine bhar watú beag. Well, tá mé heappa go choirt áráid ach chunne masúlar, oké? Má chalín. Nancy. Ó, haid Anna. Rina. Look, feic mar ball, oké? Cánne go tas níos luúthe. Thulach na bachta sin leis. Éist, gaim me búla duine cinn ar ball. Leis sé máil go másar am Somália. Go dtí martéis? Hi, Angela. Angela. So ní bheimiid go amach mar sin? Wel, tá chosalach sin ar nach bhfuil. Daniel, ní léon gágas bheith mar sin. Ní ra me go gur ceist. Ní taigas tú bhfuil. Níl, tá sé hiúla mai, tí teart. Can ra bheith sé ráis? Níl, is agam, a tan móbail leis. Right. Well, bí sé mar sin scaiti a ceaf tú cleachtacha. Ja, níl sam a dhéire. Róise nach chuireach sé steach ná máchart. Ní bhín heada le duna chuide go sinna léint steach. Se. Mis tú cud a bheith sam. Get is go láirú? Níl sam. Bernie, bhain spinach crepe amsa agus caí mar se deile. Ó, agus bain le crab cakes amsa mar se deile? Ó, bheh sé tin go téas. Na crab cakes. Is me sé sin amsa an don crepe. Ja, bín rudaí bháid níos tarantí ar hesan siad bhaid innig cin teile nach méan. Spinach crepes. No, crab cakes. Wat a cad a hénig trianna ach cefach nárdinn tún dárod. Sin féidir leis a bhéidir chuile bhealach. Bhfuil fá bet sa bhirní. Measta bhfuilis. Ní a sam tá ursa, ach tá ócras armsa. Is ben de crab cakes amsa, muna bhiste leat. Agus ceirt bhí más meistelán. Right, sinné. Goilehit Róise go tíí haig. Níim gur sos leis seo. Bernie, beirte de bhésa áú. Nu ní bheith cosnar a bit fociad? Ja, well, bhlan se ruite a chusúla agus a chrúba a chuneal amach ó roioine eile. Hang on a second. Ní féidir bheith gothart go rudí mar sin le daine. Cibh nach féidir má tá sé fér. Ba chóir go meach ag daine cin bitteach bradach sin. Goilehit Róise. Tá fi a chréte, bud is a sin? Fáin amach ó bhíal. Tá mis se gáráilet. Ceirt? Cé a daltar sin? As if gomach sim tá leidad a míhall seoige. Gan trocht dhéanaan méid baggage taige. Ná bach le sinna, come on, go lehait. Hello. Hiya, Misha Town. Hi. So good cool. Brunarm. No, tá sé cear clór. Leonard. Ari Mwem Hovins. My two is Jenny. Bye. Yeah, bye. I love you. Yeah, Misha freshen.
Brenna, feic mé ar ballú. Ja, cearcalóir. Ok, slán. Slán. Fáchtúir an tairigid, €50,000. Tá bhíar an chlog gur híomh na lábhí clé is túgáil isteach sa bob. My dad. Tá se ná ríide faoi? Bhí sé sin corfin doras aige leis tí go gábúach le. Gus ní acadú ce chorán bhacha. Weil me cheapag méidir go rá súla gúla chíinead. Sní máiricha bheith. Tá hir an chlog. Amar be sé go súla chun eala sin éir. Mar sin héin, cáidir bheits an áirdal. Anna bí chéimiíart. Be mi se an réile bereachtar a gunús go bhis lecha se lábhir. Agus fanna mis le smó, ráitis go néá sé. Nes tú gapan ó conús go dúir se na cosile se? Evan. Hello. Hello. Cáhfuil mami? She's shipper. Ah. Well, níor ceart dat je bhar mar an tráid dat féin, bhfuil is a go sin. Ní lenach go bhfuil sé contúirteach sin an méid. Seo, fang go bheith bhéan is. Bhfuil rud ag an jazz an seo gom lit. Ah. Evan! Fanna má chuoi hosa. Ní ra mé acha tuairt mé seo. Just conne má chuoi mis rálet. Chfuil náir behart. Agus páistí bega. Dillenbach. Oh, nar a chéine meid. Cers dealh tú caiint faoi. Bernie. Jack, sé cearcalóir. Tin go riháin is cefa a chuirt a geirg meach Dylan Hart ar a bhharse. Chnig me gar milseán na hortca Evan. Well, tá mis gáil díra chuig na Gardaí, gloisianta me, agus níosinta me go le radio, mar ní hágamach de lehead a bati géine. Bernie, stop. Níor bhaint go Dylan aga Evan. Well, ní bhaine achan airid. Bernie, tá dul mórt, all right? Níor chuirtu sé Dylan a páiste be eile réon bhela. What? Ahar Dylan atá. Tá a cearcalóir? Is. Ja? Pauline! Seas, mis a anna bhí hall. God.